Hello everyone! It's another day again. Andito kami ngayon sa apotek/pharmacy. Pipick up nung gamot. Gawa ng dito ako sa Norway inabutan ng toothache. That is concentrated, so I think that's why it's too small. We see if it does miracles stuff. Maybe it will. Oh shit! Didn't help the sleeper. Sorry. Yeah. Thank you for the reminder. That was the most. I would explain that the most vomiting. Most thank you for the reminder. Like, yeah. It's no sense. Yeah. And you are wonderful tonight. Wow. See how it works then. Here's my number. Andito kami guys sa gas station. Bibili lang si boyfriend ng ice cream. Baka sakaling gumaling ang aking toothache. Thank you, babe. Bargain today. 15 for one. Wow. Instead of 34. Huh. So we should have paid 68. Instead we paid 30. Ito ang ice cream cone dito sa Norway. Masakit ang aking ngipin. Baka sakaling mawala ang toothache. Kaya mag-ice cream. Kaya mag-ice cream. May powder siya guys sa ibabaw. That's so vacker. It's a little bit messy. Because of the powder? Yep. Is this is small or medium? Small like that. Yeah. This is not the biggest. Hmm? It is not the biggest. It's big enough. May malaki pa nito guys. Maliit pa lang to. Medyo payat ang cone niya. Wala na. Get chopped. Yeah. That's the way they celebrate. We don't have to stop. It's okay. Andito na kami guys sa bahay. Ito yung binili namin home remedy para sa aking toothache. Ganito siya. Dental gel. Ilalagay mo lang siya sa ngipin mo. Pwede rin yata itong gawing toothpaste.
Hindi ko pa alam. Hindi ko naman maintindihan kung ano man nakalagay dito. Two hours later. Ja, de kan precis det var. Fordi at nei, komme her og komme her. Så først så glemte politiet den der lokalen den dagen. Så måtte man sitte. Ja, litt knøten fra i går, ja. Hvis du holder på litt mer med det skjegget ditt nå, så har du fullt av utslett både her og nede, for du har fått på. Wala kami ibang sinulid na pula. Kaya ito na lang ang pagtsagaan na black. Sa loob naman yung butas niya, hindi naman sa labas. Fine na siya.